Byiza cyane turi kumwe n'umunyamakuru wa radiyo na televiziyo Nuriya Mashariki Sentama kuko nari nabibabwiye ko turi buze kugira umutumirwa tukaganira kuri situwasiyo y'imirwano y'uyu munsi uko yiriwe. Ni imirwano yavuzwemo indege ndetse tukareba na sitati cyangwa se mapu y'amasisi ahari imirwano bimeze bite, intambara irava he, iragana hehe, ese izahindura iki, ni ibihe bice izimukiramo M23 niramuka itsinze cyangwa se iramutse itsinzwe. Rero reka ntatinze mite mpa ikaze umutumirwa wacu kuri telefone. Bwana Sentama muraho neza umushakamba. Mwiriwe mute? Twiriwe neza. Cyumweru cyagenze neza rwose. Byiza cyane, natwe ni amahoro. Namwe ni iki? Ni amahoro rwose. Yego. Nuriya Mashariki muratangaza iki, mumeze mute n'abakunzi banyu? Nuriya Mashariki turaho turakomeye, ndabona tugenda dutera imbere, baritabira, abantu barakurikira, bakunze ibiganiro byacu, barakora subscribe, bandi baratanga ibitekerezo, barasharinga, barasangiza abandi. Ndabona Nuriya Mashariki irimo iragenda neza, ejo bundi zaba ari ubukombe. Byiza cyane. Nubwo mwatubanjirije ndabona tuzatera ikirenge mu cyanyu. Oya nibyo nta gusigana. Yego. Reka mbwira abakunzi b'umuco wacu TV ko Nuriya Mashariki ifite umwihariko yo kuba itanga amakuru mu Gifaransa ndetse n'Ikinyarwanda, ndetse n'iki kiganiro turi kugirana kiri buze gutambukaho. Ubwo rero rwose mushobora kujyaho n'inshuti n'abavandimwe mufite bumva Igifaransa ariko batumva Ikinyarwanda, mushobora kujya mubaha link iturutse kuri Nuriya Mashariki y'amakuru ahari. Nuriya Mashariki nayo ni imwe mu mateleviziyo twababwira ko atanga amakuru y'ukuri. Bwana Sentama rero tudatinze reka turebe imirwano y'uyu munsi na situwasiyo y'uyu munsi wayikurikiranye, ndetse yanabanjirijwe n'itangazo rya AFC M23 yashyizweho umukono n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka, rivuga ko FARDC kwisuganya ndetse irimo no gutera M23 mu bice bitandukanye by'umwihariko ibyo muri Rubero. Imirwano imeze ite nk'umuntu ubikurikirana? Urakoze cyane umushakamba. Buriya habanje ikintu twita mu Kinyarwanda ngo ni uguteza ubwega. Guteza ubwega ubwo sinzi uko tubisobanurira, yenda batabyumva batamenyereye Ikinyarwanda nk'abatoya. Yego. Kuko guteza ubwega ni nko gutanga abagabo. Yego. Umuntu agaragaza ati dore bankoreye iki. Cyabanje rero Lawrence Kanyuka, muramuzi, ni umwe mu bagize AFC 23, akaba ashinzwe ibintu by'itumanaho. Ibintu by'itumanaho bimwe twita communication mu Gifaransa cyangwa communication. Yego. Yarabanje rero atambutsaho inyandiko kuri Twitter ye avuga ati kumbe AFC 23 irwana akagira ahantu iva ikigendera nko mu misozi. Yego. Hari aho yavuye ingabo za leta ziraza bimwe bava mu gukaba nini, nko kuza kuhashinga ibirindiro kandi bari barahirukamo. Ariko ni hariya hafi ya Kirumba, hafi aho ngaho hagati ya Kirumba n'ahitwa Arimbongo. Yego. Ubwo noneho atanga ubwega, ateza ubwega atyo ati barahavuye, barahabirukanye, hari ahacu, none baje barahasubira. Basubira batarwanye kuko basanze twe twisubiriye inyuma ariko batagomba kuhagera. None ubu ikizaba ikigaragara barimo barategura intambara. Yego. Yabivuze atyo rero wabihuza n'ibimaze iminsi biba ugasanga koko barimo barategura intambara. Hari inkuru nakoze nsoma kare nanayitangaje. Ahantu muri Beni ariko hariya igabanira na Rubero, aho bafunga umuhanda, bari bafunze umuhanda bitoreza hafi y'umuhanda kurasa imbunda ziremereye. Barabanza guhagarika abagenzi bababuza kugenda, kugira ngo nta makuru yandi ndabona yuko bafunguye uwo muhanda. Babonaga imodoka zuzuranya ahantu, ziparitse ahantu hari n'abantu benshi b'abagenzi bababujije kugenda. Ubwo rero urumva iyo begereza ahantu bitoreza kurasa bakayegereza hafi ya hariya habera urugamba,
icyo ni kimwe. wumvise amato yavuye Turikiya, amato y'intambara agezweho, yego, ibyo byose ni ukwitegura. wumvise abacanshuro bariya ba Wagner abaherutse kuza n'indege ya Ethiopian Airlines, yego, ibyo byose ni ukwitegura. rero icyakurikiyeho ni uko nyuma yo kugaruka aho ngaho bari birukanywe, bongeye batera ibirindiro bya M23. turi kubona mu gitondo tuzinduka tubona itangazo noneho ryanditse ririho n'ikirango cya AFC, yasohotse mu ndimi zombi, igifaransa n'icyongereza, yego, bigaragaza ko babateye bazindutse babatera. imirwano rero nibyo yabaye, yaje kubamo n'ibitero by'indege zavogereye ikirere, zinjira muri Rucuru, ariko ngira ngo hariyo barasheho irongera iragenda, ntabwo bayihanuye. yego, ikindi kiriho ni uko nakurikiye ijambo ry'umuvugizi wa gisirikare wa AFC M23, Lieutenant Colonel Wiringoma, yego, yavugiraga kuri mikoro ya Voice of Kivu mu yego, rurimi rw'igifaransa, avuga ati nk'uko bisanzwe twabakubise, turabakubita, baratakaza, batakaje abantu, ingabo zabo, hapfuye benshi, ariko ibikoresho twabambuye tuzagira umwanya wo kubibereka, tuzagira umwanya wo kubimurika mu birebe, twabambuye ibikoresho byinshi cyane kandi bigezweho. yego, ubwo yenda abakunzi bacu banyumva, uza gukenera iryo jambo rya Lieutenant Colonel Wiringoma, ushobora kurimusangiza kuri WhatsApp, irahari mu rurimi rw'igifaransa, cyane kuri bariya bakoresha igifaransa, warisoma narimuha akaza kubyumva, nabivuga mu nshamake uburyo urugamba rwagenze. ubwo batsinzwe rero, FARDC yatsinzwe hariya muri Rubero, ariko bishobora gukomeza, yego, ko intego ya AFC M23 ku rugamba ni ugucecekesha ziriya mbunda zibarasa, kandi aho zirasiye bazisangayo bakazigizayo kure. niko bigenda rero, twarabibonye n'ahandi hose. ni uko Rucuru yarinze ifatwa yose, ni uko Masisi igice kinini kimaze gufatwa, yego, kinini, kuko harimo harwanirwa, turaza kubibona. nahita nk'ahantu mu by'ukuri nituza kubigeraho biraza kugaragara, turabaha geografiya, imiterere y'aho hantu. yego, imirwano rero hari igihe ishobora gukomeza umwanya uwo ari wo wose, n'ubu dushobora kumva ngo bari hariya. ngira ngo igice cya Rubero nuko kiriwe, ariko ikirenzeho muri Rubero hirya hariya hari inkuru abantu batamenye. ni inkuru ebyiri zihuye, aho leta yafashe ba basirikare yavugaga ko batinya urugamba, ishaka kubacira urubanza, ndetse abantu bari batangiye bagiye gucirwa urwo gupfa. ariko ikigaragara, hari abasirikare bagera mu 100 leta yarekuye ibagarura ku rugamba kugira ngo barwane. ni kimwe kuri ibyo ngibyo, ibavana muri gereza ya Butembo, n'amashusho turayafite, byose birahari. ariko nanone ejo nijoro, ejo hashize, ndavuga ejo hashize kuri 24, hari abasore twita abanyadushoka, b'abahungu beza special force, b'abahungu, ubwo ni n'abakomando, bandi b'umuriro. bariya rero bakoze agatendo, FARDC bayihaye isomo, yazi ko bo iyo bagabye igitero barakigaba, ntumenye uko baje, ntumenye n'uko basubiyeyo, ubyumva bagiye. yego, baragiye rero, baramena, baragenda bagera kuri gereza ya Butembo. bamaze kuhagera, bamennye gereza, bavanamo abasirikare 450. ni abasirikare, ni imfungwa? ni imfungwa z'abasirikare. ni imfungwa z'abasirikare nanone bakuyemo 450. inkuru irahari,
yego noneho bahasanze abasirikare 12 bari baharinze, babanje kurwana nabo barabica, abo 12 barahaguye. birumvikana. Abo basirikare barabashorera barabajyana, ngo tukurikirane, tuzamenya amakuru, tuzamenya aho bageze, tuzamenya uko bimeze, amakuru yacu gutaha. Ariko iyo operasiyo nayo yarabaye, kandi ni operasiyo ikaze cyane, ntabwo isanzwe pe, irakaze. niba iyo operasiyo yabaye koko kandi ikarangira neza, ikigaragaza ko M23 ntaho itagera muri Butembo. Yego. Ariko gato tugarutse ku ndege, umuntu aribaza indege yageze mu bice byo muri Rucuru gute? Ese yari iturutse uko ubusanzwe indege igera hejuru y'ikirere cya M23 babibonye bakayirasa cyangwa GPS bakazikuraho? Bwana Umushakamba rero, ziriya ndege ngira ngo urabizi, wabonye za Sukhoi. Yego. Indege ziba zikoranye ubuhanga ku buryo zigendera ku butumburuke buri hejuru cyane ukanayibona. Ni ya ndege igenda ukamenya ko yahageze yamaze kugenda, yamaze guca ku yare. Nta gitangaza rero kirimo kuba zahagera, birashoboka. Ahubwo ngira ngo ubwo bayirasheho nabo bari bafite ubundi buryo bayibona, ndetse bwa gihanga, ntabwo ari ukurebesha amaso asanzwe. Yego. Numva ko bayirasheho igasubirayo. Icyatera impungenge yenda hari ukuntu ifata biriya bita ibipimo, bita grid coordinates. Yego. Ikaba yabitwara noneho bakarasa hahandi yafatiye ibipimo. Icyo nicyo cyaba impungenge ku ruhande rwa M23 AFC. None se ziriya ndege rero ni indege kabuhariwe, ziba ziri ku muvuduko hahandi umenya ko itambutse yamaze kurenga. Ziba zigendera ku butumburuke buri hejuru. Tutarebye ku by'ubutumburuke, ngira ngo n'izindi zatsinzwe nazo zagenderaga kuri ubwo butumburuke. Ariko nanone turongera turebe, ese niba indege ishobora kubaca muri humye mu gihe nk'iki, banashyize hanze amatangazo, ejo ntiyazabaca muri humye bari mu nama ikaza ikabarasaho, ikaba yakica abayobozi bakuru ba M23 AFC? Ibyo ngibyo nabo barabizi, kandi ni ibintu bafiteho, barabibonye yigeze batwara abantu bakomeye igihe byari drone. ngira ngo nabo barize. Mpamya neza ko bizagorana kugira ngo babe yakongera kugira abantu irasa. Byashoboka yabarasa, ntabaho, nta wapfa guhakana, ariko mpamya ko isomo babonye byababereye ikintu cyiza bigiraho, ku buryo bafite nabo uburyo bwo kurinda. Aho mbihamiriza ni uko iyo urebye nk'amahugurwa abera hariya, imyitozo bakora izo ndege zihari ntizigire na rimwe wenda zivuga ziti reka tugende turase hariya bitoreza. Kuba batarabikora, njye mpamya ko ntabwo bazashobora AFC M23. Icyo nicyo nshingiraho. Kuba bajya mu muhanda wa Rucuru bagatembera, n'abandi sijya ubivuze wa mbere, hari n'abandi banyamakuru babivuzeho batese bite, bishoboka bite ko ushobora kubona Corneille Nangaa ukabona ari hamwe na General Makenga barimo baragenda, iruhande ukahabona General Byamungu kugira ngo uramuzi, ukahabona Wiringoma bari hamwe. Ubundi mu mico ya kinyeshyamba abantu nk'abariya ntabwo baba bakwiriye kugendera hamwe, kugira ngo birinde ko haramutse habaye isanganya runaka ishobora gufata bose. Yego. Ibyo rero kuba bagenda izuba riva bagakora, wabonye mu miganda, warababonye mu umupira w'amaguru mu marushanwa bari mu kibuga. Yego. Njye mpamya ko kiriya kinyemeza ko biriya bitashobora kongera kubaho. Baba bafite icyo bizeye? Ndabyibaza cyane.
reka twizere ko bafite icyo bizeye kugira abakunzi babo bumve ko cyangwa babagira inama. Kiriho nuko bazi intambara bari kurwana, bazi ko irimo ikoranabuhanga rikomeye, nabo bagomba kuryifashisha kugira ngo bahangane naryo. Ariko wenda reka twongere turebe kuri Rubero hari amakuru nari mfite, amakuru nahawe n'imboni zanjye ziriyo nuko mu mirwano yabaye uyu munsi byageze saa 4 za mu gitondo M23 yamaze kubasubiza inyuma, aho bivugwa ko yabagejeje ahitwa Kinyatsi, ariho imirwano irimo kubera, aho rwose ngo bakubititse ku buryo bukomeye cyane, uruhande rwa FARDC rwakubititse ku buryo bukomeye, ndetse urugamba ruri kuyoborwa n'umumajoro witwa Elize Kolonza wa Mushamuka, ngo yakaba ari umusirikare wa FARDC wahawe imyitozo itandukanye ku buryo yigeze yoherezwa no muri Benghazi muri Libya, akajya kwiga igihe Libya yari ikiriye Gaddafi. Rero ngo ni umukomando wanigiye mu mashuri ya gikomando y'Abafaransa ndetse n'ay'Ababiligi, ariko ngo ibintu yakorewe ntabwo ari iby'u Rwanda nk'uko imvugo bivuga, ngo yahakubitikiye bikomeye cyane, ari kwibaza niba ari wa mukomando cyangwa se ari undi, kuko yasanze intambara iri yo ku butaka iri hariya cyangwa imirwanire ya M23 imurenze cyangwa irenze ubushobozi bwe. Yego, ibyo ni koko batakaje cyane, yenda imibare ntabwo tuyifite ibyo batakaje ahangaha, yego, kuko turacyayishakisha, niza kuboneka yenda twabigeza ku bakunzi bacu. Uyu ni uracyari na kare, ndizera ko Lieutenant Colonel Wiringoma yabivuze, birashoboka ko mu minsi mike bashobora kugaragaza n'ibikoresho bahafatiye. Reka noneho tujye kuri axe ya Masisi. Muri iyi minsi imirwano irumvikana hafi na Masisi zone za Bugabo, Katare, Kisuma. Bambwiye ko mbone nabwo ya Kisuma ariko ngo ni Gisuma, urambwira nk'umuntu habaye uko bahavuga. Imirwano iri za Muheto, iri no mu bindi bice bihegereye, ariko nanone irongera ikavugwa nanone za Rukopfu n'ahandi. Aho hantu ubundi ntambara ukurikije uko uyikurikira iri kuva hagana hehe? Hari M23 igana hagana he? M23 arashaka gufata he? Ese M23 bari kuyitera baturutse he? Noneho duhe map ya hariya kugira ngo umuntu asobanukirwe, amenye ngo wenda bari kuva mu burasirazuba bajya mu burengerazuba, cyangwa bari kuva mu majyepfo bajya mu majyaruguru, cyangwa bari kuva mu majyaruguru bajya mu majyepfo. Yumva uko tugenda tuhavuga hatandukanye, niba hari naho hahuriye. Urakoze bwana Mushakamba. Hariya hantu imiterere yaho, abarwanira Gisuma, abarwanira Rukopfu, abarwanira Katare ni inzira imwe. Nuko mbivuga wenda nk'abakongomani, ariko ubundi ni Gatare. Yego, ni Gatare, ndahazi, naremaga isoko ryaho, nahatemberaga. Ni Gatare, Rukopfu, Ikaniro, no mu Gisuma. Yego, mu Gisuma rero mu Gisuma ni neza ku muhanda werekeza Masisi. Aho ngaho uburenze ngira ngo M23 ntabwo ari itera, M23 FC ntabwo ari itera, ahubwo iraterwa. Tubyumve neza, utwo duce, agace ka Gisuma, agace ka Kaniro, Rukopfu, Gatare, ugafata hirya za Kinigi na za Kibabi, ni uduce tujya kwegera neza, tujya kwegera Rubaya, ujya wumva ibamo amabuye y'agaciro. Ubwo Rubaya na za Bihambwe. Gisuma buriya na Bihambwe biri ku muhanda umwe. Yego. Ni ukuvuga iyo uturutse Goma werekeza wenda Masisi kuri teritwari, yenda mbaho inzira abantu batahazi, ariko n'abahazi nkabibutse. Yego, birashoboka ko baba bahakumbuye. Ni ukuvuga iyo uvuye Goma umanuka ujya mu Isake, ni ikibaya. Iyo ugeze mu Isake umuhanda bigabanyamo kabiri, hari unyura iburyo uca mu Kimoka. Yego, Kimoka Isake, ugakomeza ahitwa za Kingi, Kabati, Kabati, Kirorerwa, Burungu,
burungu ugakomeza n'igicanga ukomeza n'imweso, imweso gashuga, gashuga ukamanuka ujya Karembe. Iyo ugiye Karembe rero uba uvuye muri Masisi na Rucuru yisize. Iyo umanuka mweso na gicanga, gicanga yo igice kimwe kiri muri Rucuru ikindi kiri muri Masisi. Yego. Mweso yo yose iri muri Masisi. Ikagarurwa n'umugezi wa Mweso. Uruzi rwa Mweso rero hakurya yarwo iyo umanuka werekeza nka Gashuga, uruzi rwa Mweso ruri iburyo, hakurya yarwo hakaba muri Rucuru. Yego. Ariko umuhanda umanuka uri muri Masisi ugenda uteganye n'uruzi. Noneho iyo ugeze ahantu urenze Gashuga winjira Misinga ukakomeza ukajya ahitwa za Bitonga, Karembe. Karembe rero uba winjiye muri Warikare. Yego. Ariko uri hafi y'umupaka, Rucuru uyireba aho hafi, Masisi uyireba aho hafi. Ugeze Karembe rero aho ngaho niho hari umuhanda ukomeza ukagipinga. Yego. Noneho uhura nayo iri haruguru yaho buke, hamwe haheruka kubera imirwano, naho ngira ngo urahibuka. Noneho tugaruka inyuma tuze mu Isake. Ubwo dutaye wa muhanda w'iburyo ariwo nari maze gusobanura. Yego. Ukomeza imbere. Noneho iyo ugeze imbere gake umuhanda wigabanyamo kabiri. Uca ibumoso niwo werekeza ahitwa za Kiroci, Bweramana, Ishasha. Yego, na Minova. Bice na Minova no gukomeza ukanyura ahitwa za Nyamasasa, Kinyezire na za Karungu. Ukazahinguka ahantu bita Inyabibwe ni ku rubibi aho Masisi, teritwari ya Masisi ya Nord Kivu igabanira na teritwari ya Karehe ya Sud Kivu. Noneho umanuka ureba ikiyaga hasi, ahandi ubuhareba ukazakomeza werekeza i Bukavu. Rero uwo muhanda uca ibumoso nawo tuwureke, hari ukomeza imbere wambuka umugezi witwa Gihira, ukazamuka ahitwa ku Makawa ugakomeza. Iyo ugeze ruguru gake hari umuhanda ushamikiyeho ujya hahandi hari abarwaniye cyane, hari iriya misozi, hari za Gashingamutwe na za na za Muremure muri ibyo bice. Yego. Ukawureka ugakomeza ni Karuba. Umuhanda ujya Karuba aho ngaho bahita Entre Karuba, ukahareka. Noneho ugafata ku Mushaki. Iyo ugeze ku Mushaki naho umuhanda wigabanyamo nka kabiri. Ujya iburyo uba ugiye ukomeza ujya muri Gitovu. Yego. Hari Gitovu, Bunyori, Kadirisha. Hari n'aho ugera ugakata ukanyura Murambi ukava Murambi winjira Iruvunda. Ubwo ureba ahitwa za Musongati, Kadirisha, hirya y'ifamu ya Bunyori hari za Rubare, hari za Karambi, Gitovu, hari Kironko hakurya, hari Kagundu ugarutse n'ibumoso. Yego. Munsi ya Kagundu hari Nteko noneho ikaba ari ahantu hatungurutse. Dusubiye inyuma ku Mushaki ukomeje umuhanda w'imbere, uwo nguwo niwo ukomeza ugaca ahantu hari paruwasi ya Matanda. Ukamanuka, iyo urenze Matanda umanuka ibirometero bigera nko muri 4 ukagera ahitwa Nyakajanga habereye imirwano ngira ngo warahumvise. Yego. Ntundambirwe ngiye kugera hamwe wambazaga. Oya nta kibazo. Nyakajanga. Yego. Ko ndahazi narahigiye. Yego. Je nigiye Matanda kuri paruwase. Uwo muhanda nawe ugendaga umunsi ku wundi kandi twigaga iminsi 6 mu cyumweru. Yego. Nyakajanga iyo uhageze rero ubureba iburyo bwawe, ubureba hari za Kanyamitsindo, hari za Nteko, inyuma harimo Kabaya. Yego. Ukamanuka ukinjira mu ifamu yahoze ari y'umugabo witwa Bisengimana. Bisengimana wahoze ari umuyobozi? Yigeze kuba umujyanama wa Mobutu. Yego. Yigeze kuba umujyanama wa Perezida Mobutu kera. Ngira ngo ku bwa Bisengimana hari konfrizana bayeho. Ahubwo bivugwa mu mateka iyo bavuga abanyarwanda bahawe imirimo. Nta konfri runaka, ni bimwe bavuga ngo Rwandofone. Yego.
ntabwo biyumvishaga ko umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ashobora kuba umujyanama wa perezida. Muri icyo gihe cye ndabizi nari umwana muto, ariko ntabwo nari muto cyane, byose narabyumvaga. Ubundi twakundaga amakuru, twumvaga amakuru cyane. Nanjye mpita nibuka ko avugwamo, bavuga bamwe mu bantu b'abarwanofone bahawe imirimo ku bwa Mobutu. Yego, bavuga ko yanagize n'uruhare mu iyubakwa, yari enjeniyeri. Bavuga ko yagize n'uruhare mu iyubakwa rya baraje ya Inga, urugomero rwa Inga rugaburira Kongo amashanyarazi. Yego. Ubwo rero iyo ugeze mu ifamu ye ahitwa Oso, uba ureba Bihambwe hepfo yawe, uramanuka nk'ibirometero nanone nka 4 gutyo. Yego. Ukagenda ukagera kuri Bihambwe. Iyo ugeze Bihambwe, uko uwo muhanda umanuka Imatanda, umanuka munsi yawo hatemba wa mugezi wa Rushoga. Yego. Noneho ukagera Bihambwe yubatse neza hejuru ya Rushoga. Buryo iyo urebye nabi n'ibintu biratemba bikagwamo, iyo yuzuye hari n'amazu, hari abishobora gutera n'ibibazo. Yego. Noneho iyo winjira Bihambwe wambutse ikiraro cy'undi mugezi bita Mwumba, uturuka mu bice byerekeza Rubaya haruguru ibumoso, winjira muri Bihambwe. Wamara kucyambuka hari umuhanda ushamikiyeho ujya ibumoso. Yego. Urazamuka ukajya mu Rubaya. Mu Rubaya rero twibutsa abakunzi bacu ko aho hose hari M23. Yego. Iri mu Rubaya, iri muri ibyo bice navuze, umanutse za Nteko, za Kabaya, Mushaki yongera ngo yabaye Kimenya bose, aho hose ni M23. Noneho wagera Bihambwe, ubwo umuhanda ujya Rubaya uba utambutseho, ariko ureba nka hariya hafi yawe. Yego. Umanuka urenga Bihambwe ugera ahitwa Imema. Imema. Imema hari abantu benshi bakunze kuhitirira bitewe n'uko bari bazwi, bahatuye, bari bahafite ibikorwa bikomeye. Hari abakubwira bati Imema kwa Kagorora. Hari abakubwira Imema kwa Nyesi. Cyangwa waramwumvise Nyesi iyo bavuga mu Bufaransa. Aho ni Imema. Noneho iyo urenze Imema, ku mashuri yaho y'Imema, ariko hari akantu gatoya nk'uko bajya bavuga, urabona nk'uko i Kigali bavuga ngo ku mushumba mwiza. Yego. Imema hari aho bita ku Munezero. Yewe n'abantu bo ku Munezero baranyumva, hari benshi tuziranye ndabasuhuza. Iyo ugeze ku Munezero rero umuhanda uramanuka. Ni umanuka ugera mu Gisuma. Ariko ntabwo uba umanutse ucuritse. Noneho iyo umanuka hagati ya Mema na Gisuma, iburyo bwawe haba hari umusozi w'ifamu muremure, ku buryo hejuru hari hatuye abantu bitwa aho bita kwa Sekazuba. Yego. Noneho inyuma yo kwa Sekazuba hakaba muri Kagundu na Buhumba. Kagundu na Buhumba ngira ngo n'ejo bundi twavuze amakuru yaho ya Buhumba uko bambutse, ko kuva ibuguri hakurya uza muri Buhumba wambuka wa mugezi wa Rushoga. Yego. Urumva FDLR, FRDC nabo bafatanya bambutse Rushoga, baza kurwana Buhumba, bateye Buhumba, barakubitwa babasubiza hakurya. Noneho ngiye kugerera handi wambajije mu Gisuma turahageze. Iyo uhageze umuhanda utangira guterera. Uterera ahantu hitwa mu Bidegede. Yego. Za Rukopfu rero, Rukopfu ziba ziri mu ruhande rw'ibumoso. Urumvise ko bavuga ngo kwa Mode. Yego. Mode buriya ahitiriwe nyuma, isa kiriho bahitaga kwa Makabuza. Bahitaga kwa Makabuza, ubwo Mode n'umuhungu we se yarashaje, ubwo umuhungu we asigara ahitiriwe. Noneho hari zo za Rukopfu, hari ahitwa za Ruraya, hari za Kaniro hirya. Noneho Gatare ikaba iruhande rwaho ariko wigiye imbere. Noneho iyo uzamutse umuhanda ugaterera ukagera mu mpinga, ushobora kujya ibumoso. Iyo ugiye ibumoso uba ugiye Gatare. Iyo ukomeje umuhanda munini
iburyo uba ugiye ibuguri. yego. ariho uzanakomeza noneho ibuguri, wava ibuguri ukambuka umugezi witwa Cyangunga aho bitaga kwa Laurenti Rora, ukahava winjira Rusheberi. noneho rero ahabera imirwano nihe? habera imirwano ni ariko M23 yarahageze nuko bayitera bayihasanga, bayisanga hariya za Gatare za Kaniro muri rwa ruhande rw'ibumoso nakubwiye. noneho aho yaranaharenze iramanuka, ko iyo uri Gatare uramanuka ureba Karambi hasi na Bugabo. yego. ariko nanone iyo uri muri Karambi na Bugabo, Masisi uwireba nk'iburyo bwawe aho gatse teritware, wireba hakurya mu rubavu rw'umusozi. yego. imirwano rero ibera hariya, baratera, ariko abatera uzi ko mbere y'uko barwanira i Gatare ejo bundi hari amakuru yacicikanye ko FRDC n'abo bafatanya barunze intwaro kuri teritware epfo. yego. buriya ngo hari ukuntu indege yazanaga ibikoresho ikabishyira ahitwa, turi hamwe? turi kumwe. hari ukuntu ngo indege yazanaga ibikoresho kandi akenshi bakoreshaga indege za MONUSCO, bakabimena ahitwa hari epfo ya Masisi, hari ahitwa Irwashi, babimenaga za Nyabyondo, ahitwa Nyabyondo. Nyabyondo rero abantu bahari abenshi bo muri za Nyabyondo hatuye ubwoko bw'Abahunde cyane. yego. cyane kugira ngo habone ubundi bwoko n'umwe yenda wazamwe n'akazi. ariko n'ubundi muri biriya bice hari abarwandofone niko abantu bambwiye, ndetse na za Masisi zone ngo benshi ni Abahunde. oya ntabwo ariko bimeze. Abahunde ni bake hariya. Abahunde aho usanga biganje ni epfo za Rwashi, za Nyabyondo, noneho ugakomeza n'ahitwa Imutongo, n'ahitwa Butsindo, noneho uba uvuye Imutongo ubaye nk'ugaruka kuri Bibwe. yego. noneho rero urumva ko intwaro bazibitse hariya, bahashyira n'abasirikare benshi. kuvuga hari abasirikare bagiye baturuka za Maniema ba FRDC. yego. hari n'ababaga batojwe ari bashya, bakaza rero hariya kugira ngo baze gukomeza urugamba rwa hariya. yego. ariko bararukomeza, ariko nka za mbuga barunga zikanga zikabisoza. birumvikana. birakubitwa buri munsi. naho rero urugamba ruri, ngira ngo wigeze kumbwira ngo barwaniye ibuguri. yego. nta buguri nta Gatare, biregeranye. naho Gisuma ubugarutse hino buriya niho M23 yari ifite ibirindiro. ahubwo icyabaye ikintu abantu batavuze n'abanyamakuru batatangaje, yego, M23 ntabwo yavuye Gisuma ngo ibatere, ahubwo hari kera twaravuga tugikirana ngo bamukubise umutego w'umurandurasogi. yego. hari akantu yabakoze, iramanuka irabanza ifata Bugabo, ni ukuvuga ibagiye nk'inyuma. ibagiye nk'inyuma, igiye guhagarika abantu bari bubafashe wenda nk'ibyo bakeneye, igaca kominikasiyo iri hagati y'aba bandi baje gutera Gisuma n'abasigaye inyuma na baze yabo. yego. ikayifunga. noneho ba bandi bateye baje kwisanga hagati. niyo mpamvu rero kiriya gihe watangazaga n'amakuru waba uti i Gatare babakubise byakomeye. ibuka ko wabimbwiye. yego. ni ukuvuga bari abakatinze babasiga hagati, ubundi babakubitira aho ngaho, noneho abandi barinda ba bandi baturuke. yego. ngira ngo umfashe bya Gisuma, ariko noneho nubwo ari muri Masisi hose, ngira ngaruke Muheto ho n'epfo. Muheto n'epfo urabona uriya mugezi wa Rushoga, iyo ugeze Gisuma ukora ikintu kimeze nk'inkokora, kuko iyo ugeze hariya ugonga imisozi yo muri Gatare, nk'aho bita hariya
hariya bidegede yegamiye hari ahantu bita Murerahungwe. yego. Murerahungwe ni umusozi muremure cyane. Noneho Rushoga igakora ikintu kimeze nk'inkokora ikanyura hagati y'umusozi wa Buhumba n'umusozi wa Murerahungwe, yego, muri kiriya gice cya Gatare, ikamanuka inyuma y'uwo musozi wa Murerahungwe hakakurikiraho Buguri, ikamanuka noneho iri hagati ya Buguri na Buhumba, igakomeza ikamanuka hagati ya Buguri na Kironko, noneho ikamanuka ikagenda ikagera ahantu munsi ya Kironko ahitwa mu Rutovu, igahita ihura n'undi mugezi waturutse Musongati, nigeze kukubwira Musongati na za Bunyori, witwa Gitigisa, bigahurira munsi ya Kironko ariko iruhande rwa wa musozi bakunze kurwaniraho witwa Rubari. Aho rero hari urusisiro rwitwa Imatovu, yego, ruri hasi urureba hasi rwose. Noneho hakurya niho hari iriya misozi, iriya bice bigana za Busihe, za Gahanga, za Butenderi iwabo wa Mayanga, za Mpanamo, ugarutse hino usa n'uwerekeza i Masisi kuri zone. Ikaba imisozi mu ruhererekane rw'imisozi bikagenda bigakura ku musozi wa Gahongore uri hejuru ya teritwari ya Masisi aho yubatse. Umugezi rero ukamanuka werekeza kuko urumva urenze Rubari, nurenga Rubari urikubita kuri Karongi y'inyuma ya Rubari, noneho uhave wikubita kuri Muheto. Iyo ugeze munsi ya Muheto ndahazi, ugeze no kujya mpakinira umupira, hari akabuga k'umupira kari hejuru y'iyo mugezi. Iyo ugeze Muheto, kera ubu nuko imihanda yapfuye, habaga umuhanda uva Muheto ukagenda iruhande rw'uwo mugezi ukazahinguka i Masisi kuri zone, ariko n'urugendo, harimo urugendo. Noneho urongera ugahura n'undi witwa Muhongozi uturuka i Nyamitabo na Nyakariba, yego, bigahurira munsi ya Muheto. Hakurya y'uwo Muhongozi ni Ikibugu, hamwe bumvise barwanira. yego. Ikibazo cya Muheto rero imeze gute? Muheto iri hasi cyane, yaba Kibugu hakurya yayo iratumburutse, noneho Muheto ikubakwa hasi ku kibaya. yego, noneho wajya no hejuru ruguru ya Muheto hari imisozi, hari numva hitwa, ni umusozi, ni ahantu harehare twajyaga tuzamuka hitwa Kibirwa. urahaterera ukagera hejuru ahitwa Irucyo n'Ibuku, yego, aho bitaga kwa Gatambiye, noneho ukahava ugera i Karongi. Karongi ukambuka umugezi muto ugana muri Rubari. yego. Muheto rero ikibazo kijya kihaba, ujya wumva je na kare nakibuze. Muheto bavuga ngo Muheto bayifashe, bakongera ngo bayifashe, bakongera ngo bayifashe. yego. Muheto iri hasi muri ka kamenyero ka M23 za tekinike zayo. yego, ntabwo ijya iba ahantu hasi, ijya mu misozi hejuru. birumvikana nk'abasirikari bazi ibyo bari kubibona no mu Isake. Irabakubita ikabambutsa, yego, yasubira hejuru mu misozi bakagaruka, ikongera ikagaruka ikabakubita bakambuka. birumvikana. kandi noneho aho bambuka ni Kibugu. ushobora kwambuka Kibugu bamwe, Ikibugu ari naho higanje mayimayi bita abazungu. yego, abazungu, Nyatura abazungu. Nyatura abazungu. Noneho ahandi bambukira ni biriya bice birimo za Busihe, za Gahanga, za Miyanja, za Butenderi, za Gasura, Mpanamo n'ibindi gutyo. kiriya gice ni igice General Mayanga akomokamo. Binavugwa ko igihe urugamba rwari rukomeye barwana Rubanje, yego, bumvaga ko bamuvuga ko ari hariya, bakavuga bati ageza aha. Icyo gihe bivugwa ko hari intwaro yagiye guhishayo. yego, bivugwa ko hari intwaro yasigiye abo bajyaga bakorana abihishayo,
birumvikana hariyo abarwanyi bafite izo ntwaro, niyo mpamvu wumva batera bavuyeyo. Si nabo gusa, buriya na FDLR nyinshi niho zagiye kuko zakubiswe bakavuga bati ari abahunde baraziyamye ngo ntizikagera iwabo. Yego. Nibo bigeze no gukozanyaho biriya bice bya Nyabyondo burya ntibajyayo. Hari ruguru ufashe muri Rucuru abandandi bararahiye ko zitazagerayo. Yego. Ziraza rero zikamanukira muri Bibwe, zikaza muri ibyo bice, uzazumva za Gahira, uzazumva za Tambi, uzazumva hari n'ibindi bice. Hari igice nabonye watangaje kare cyane, niba ari ni Gashasha, ni Bushenge. Yego. Za Bushenge ni munsi ya Kibugu. Ni munsi ya Kibugu ariko ugana aho bita Igahira, aho bita Igihira. Yego. Ahantu hahoze uruganda rw'icyayi ku mugabo witwa Gahiga. Gahiga yenda ku bantu batembera i Goma baramuzi, ni nyiri hoteli yitwa Grarak iri hari i Goma unyuze kuri bariyeri. Yego. Hariya rero Muheto ni ibyo ngibyo, barakubitwa bakagenda bakagaruka, bagakubitwa bigutangaje n'ejo bongeye bakagaruka. Ariko gato hari ahantu mu kanya wavuze ndumva ari Gihira ariko hakaba na Gahira, ni habiri hatandukanye muri Masisi. Ni ahantu Gahira. Yego. Ukuntu nza kuhakubwira ni ukuvuga iyo uri Kibugu umanuka ujya Bushenge, wambuka ikiraro cya Bushenge. Ikiraro cya Bushenge ni ahantu kera bahingaga ibyayi. Ibyayi na za kenkina ni ibiti byavagamo kinini. Yego. Noneho aho ngaho Gihira hafatanye n'aho Bushenge. Noneho iyo uvuye Bushenge, yego, uratambika ukaza kuzamuka ugera Itambi. Icyo gihe ahitwa za Mukoto. Mukoto urabyibuka igihe M23 yari ikiri M23 gusa, FCR yari itaraza. Yego. Yigeze irwana urugamba rukomeye Kicanga. Noneho hari abantu benshi bahunze mu bapadiri, uburyo abapadiri barokoye abantu bari bagiye kwicwa bagera muri 400. Yego. Iyo nkuru yaratakaye cyane. Na video hajya aho ngaho iyo ugeze Itambi aho ngaho basize iburyo bwawe. Noneho iyo urenze Itambi ubwo ubugana inzira zikomeza ukazagera Ibibwe. Yego. Iyo urenze Itambi ugenda umuhanda muremure. Ariko Gahira wibona hirya imbere yawe. Yego. Ariko ubona ari ahantu hubatse ku musozi hejuru, hari n'isoko ryiza cyane rikomeye ribamo ibyo kurya byinshi. Tuzi n'imbugo ariko bikimeze. Niba rero ni ahantu hatandukanye, ariko ntabwo mu by'ukuri kuhagenda nta n'urugendo rw'amasaha 2 numva yabamo. Haranigiranye. Ntarwo. Urumva byateraga abantu urujijo, ariko ntaho numvishe wavuze hafi na Sake yitwa niba ari Gihira niba ari Gahira. Gihira ni umugezi. Ni umugezi. Yego, urakora. Sake hari umugezi wa Gihira. Aho ngaho rero nibaza ukuntu umuntu noneho wagera utombe na Susimo imbere hariya urenze Kibugu hari ahantu hitwa Gihira. Hari n'urugomero rw'amazi sinzi niba rugihari babyaza. Yego. Ngira ngo Karongi yo ko nayikunda kuvugwamo imirwano iri he? Ari Karongi iri hejuru ya Muheto. Yego. Karongi iri hejuru ya Muheto, ahazi irimo ibice aho bita ni muri Sheferi Bahunde. Hari Karongi yo muri Sheferi Bahunde. Hari na Karongi yo muri Karongi yo muri Sheferi Bahunde na Karongi Bashari. Ya Bashari. Reka mbisobanure. Urabona
nk'ahantu haheruka kuvugwa habereye imirwano cyane Karongi, ni Karongi yegeranye na Rubari. yego. Rubari ni ukuvuga iyo Karongi tuvuga iri hagati y'umusozi wa Rubari, ni muremure cyane. Noneho iyo uvuye Rubari ukomeza ujya Muheto, yego, wambuka Akagezi, ukinjira muri Karongi, yego, ugaterera ukagera mu mpinga ahantu hari amashuri. Wakomeza ujya Muheto ukamanuka ukarenga Karongi, ariko birafatanye n'ahantu hatandukanye. Wenda Rubari yo na Karongi kuko hacamo umugezi, ahandi harafatanye. Ukagera Karongi, ukava Karongi umanuka ujya Ibuku na Rucyo, yego, ukava umanuka ahitwa hariya navuze, hari ahantu umanuka ujya Muheto. Iyo umanuka uvuye Rucyo na Buku, umanuka umusozi witwa Kibirwa. Kibirwa rero ubwo iyo utangiye kwimanuka Karongi bayiteye umugongo wayisize inyuma yawe. yego. Karongi rero iriya isa naho mu by'ukuri hafatanye na Muheto. Isa naho iyo urebye hafatanye na Muheto hasi, noneho ugakomeza umusozi, hejuru y'umusozi tugakomeza tugahererekanya ukagera i Karongi. Ariko Karongi iheruka kuvugwamo imirwano n'iriya, ariko none iyo ugarutse muri ibi bice bita kwa Mode, hariya Gisuma, ugeze Gisuma naho harimo Karongi, yego, naho harimo ahitwa Karongi. Ariko muri iyi mirwano ko ntabwo havuzwe, ngira ngo bagiye bareba ahantu hakomakomeye cyane, nka Rukopfu, nka Kaniro, Gatare, ibintu nk'ibyo. Ndibaza ko Karongi bisobanutse. Masisi turayisobanukiwe hafi ya yose bitewe n'ahantu hari imirwano, ngira ngo wadusobanuriye bihagije. N'amasaha dukurikije hari kugera kugira ngo tujye twirinda kurambira abadukurikiye baba bari no mu mirimo yabo. Ndumva twagana ku musozo, cyane cyane nk'abantu bahabaye. Yego, iyo uvuze udusozi tw'iwabo barishima cyane, hari abajya banyandikira. n'abatahazi, abatarahabaye cyangwa abatahazi, uko bivuga bashobora kugenda babishushanya. Yego. Noneho ejo twazamubwira aha akahita areba kuri ya karita yashushanyije, akamenya ngo aho bari kurwanira, aho urugamba rugeze ni ahangaha, kugira ngo ubutaha azasobanukirwe uko ibintu bimeze cyangwa aho bari kuva n'aho bari kugana. Ariko byo ibiriho ni uko nta umenya iby'urugamba. Yego. Kandi urugamba rugira ingamba nyinshi, strategy nyinshi. Ariko ikiriho Masisi territoire jewe mvuga ko bari abantu batayifite. Birumvikana niba nkurikije uko wayiburiye n'uburyo bivuze nta bugabo, umuntu wahabaye yibaza ukuntu se bugabo, umuntu gute yagera bugabo ntafate Masisi. Ntabwo abantu bakuru mu Rwanda bagira uburyo bwe arwanamo, ahafasha agize ati wabazi uburyo ari burwane, akongera akisubirira inyuma, ntawabimenya. Birumvikana. Ashobora no kubona byaba byiza amaze ahandi aho kugira ngo yirukire aho ngaho. Ariko ikiriho uri Gatare, mu by'ukuri uri Gatare jewe n'abandi Masisi yarangiye wayifasha. Ariko ndavuga Masisi territoire kuko hari ibice bisigaye nka Bibwe, nubwo twavuze ngo Bibwe bahafashwe, Bibwe ni ahantu hanini. Bibwe ni ahantu hanini. Niba M23 AFC iri ahantu hitwa Icyitso, wenda aho ngaho yakontrolinga ahitwa Kinene, ahitwa ku isoko ryaho, ahitwa Ibuhoro. Ariko ntabwo ibageze ahitwa muri za Kazibake, ntabwo ibiri ahitwa Mucendwa, ntabwo ibiri ahitwa Ironga, ntabwo ibiri muri Macumbi, ntabwo ibiri inyuma za Gisozi, ntabwo ibiri inyuma ahitwa za Hikiro, Ihembe, Imumo, ntabwo ibageze ahitwa Itende, naho hatuye Abahunde bake. Ntabwo ibageze za Kibarake, ntabwo ibageze za
Gasabo, Murambi, ntabwo hose ntabwo uba yahageze. Kuko urebye bibwe, njye mbona bibwe ishobora kuruta n'akarere. birumvikana nkurikije uko uyivuze iruta akarere ko mu Rwanda. Ariko bafashe santere yaho, wenda bafashe igice gikuru cyaho, twafashe bibwe, ariko ntabwo bibwe yose bayifashe. Kandi bibwe iragenda igahereza n'ahandi, noneho wagera mu bice bihakikije biba binagoye, haba harimo ya mashyamba y'inzitane. Uzambwire nkwereka amafoto y'ahitwa hariya hasi, ahitwa hari ahantu bigeze kurwanira cyane, warahavuze ndahibuka, Rwamwa. Yego, Rwamwa. Ibitirira Rwamwa. Ahantu haba inka nyinshi cyane, ukamanuka ugera ahitwa Umunongo. Ubu nkweretse amafoto y'ahitwa Ibutisi ishyamba, hahandi saa yine zigera z'amanywa utaramenya ko hakeye. Ubwo rero ibibwe y'uriyo ushobora kumanuka nk'amasaha 3 ukikubita ipinga. Yego. Ubwo abantu batembereye ipinga barabizi, hari ahitwa Ngasa, n'abakomeje k'indege. Ngo wigeze kubona uriya General Guido Shimirayi yahavuye n'indege bamuhaye kajugujugu. Yego. Abantu n'iwabo bamutangariye cyane. Rero hariya ho ni mu mashyamba agoye, nta n'imihanda, nta n'iki. Ni ukuvuga aho baba basigaje ni amashyamba hari ajya gufatana n'epfo ujya kwinjira muri kare. Yego. Urugamba ahantu njya mbona rero ruzabera finali, yumva ngo muri Masisi barwaniye ahantu hitwa Igahanga, Miyanja, Busisi. Yego. Barwanira ku musozi wa Gahongore. Uzamenye ko uwo munsi uzamenye ko Masisi yarangiye. Byiza cyane. Ngire ngo abadukurikiye nabo babyandika ahantu, nibumva twongeye kuhavuga bazamenye ngo biteguye kubyina intsinzi ya Masisi yose. Cyane rwose. Reka nkushimire. Kandi ikindi yego. Warugize ati ikindi kiriho. Yego. Iyo ugiye mu majyepfo ya Masisi uciye nka za Ngungu aho Masisi igabanira na Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ubu ko baza ko M23 irimo yerekezayo. Afite n'impungenge ko ishobora kwigarurira ririya shyamba ryega. Ishyamba ryakoreshejwe derere cyane. Cyane. Ririya shyamba rero iyo ririho za Nyabibwe ziba zarangiye. Hano ugarutse hino za Karungu. Yego. Matasa, za Kinyezire. Ahantu hitwa Ibuzi. Ukaza mu Bahavu ukagaruka Iminovu. Ndetse na Goma. Biriya bice byafashwe umuntu uri Goma we ashatse yamanika amaboko. No kumanika amaboko cyangwa agahungira mu baturanyi b'u Rwanda. Nabyo birashoboka. Yego. Cyangwa akiyunga kuri AFC M23. Yego. Ubwo ni ikibuga cy'indege cyaba kiriwe kitaraye. Yego. Ndetse ushyiraho n'umujyi wa Bukavu kuko ntabwo ubu nahareba, ukarebera kure ariko wareba. Uba wageze mu madegeka nk'uko bivugwa cyane, kuko iyo uhavuye ugera ahantu hitwa Gatana mu mahuriro y'umuhanda. Umuhanda ibumoso werekeza i Bukavu, undi werekeza i Bunyakiri. Yego. Bunyakiri ni agace ka Karehe ariko kegera Warikare. Urumva rero aho hose urumva ko ntabwo borohewe. Ngira ngo ejo bundi mu makuru twabasomeye itangazo ry'umukomanda umwe wa FARDC yandikiye, ni message yandikiye Colonel Uyobora, avuga ati nibaramuka bafashe hariya hantu ingabo zacu ziri Minova, ariko sinzi ukuntu yibagiwe ziri Goma. Hariya rero genda kurahiye urugamba rurimo rurahindura isura kandi noneho ikiriho. Iyo bigenze gutyo, iyo urugamba rushyushye kuri yego nibwo haboneka abava muri FARDC bakajya muri M23 AFC.
urakoze cyane. kandi noneho mu byo twavuze n'umujyi wa Butembo nawo buriya ntiworohewe. Butembo yo birumvikana n'ahandi hahakikije. kugira ngo rero bwana Mushakamba nicyo navuga kuri biriya. Yego, asigaye ubundi ni ukubitega amaso, sinzi niba hari ikindi umbaza. nta kindi, gusa turi kugana ku musozo, turisegura ku bakunzi bacu, twakoresheje iminota myinshi itari isanzwe, kwari ukugira ngo basobanukirwe, ntabwo kwari ukugira tubarambire. Yego nibyo, amakuru aba ari menshi, noneho tukarwana n'igihe kugira ngo tuyabagezeho bikagorana, ariko batwihanganire. Reka dusoreze aha ngaha amakuru, nsoze mbwira abakunzi b'Umuco Wacu TV, cyane abafite inshuti nabo zumva igifaransa n'abavandimwe, kuko barahari cyane, baba barabuze uburyo bahabwa amakuru mu gifaransa, ko basura Nuru ya Mashariki radiyo na televiziyo, ndetse n'amakuru asanzwe naho bazajya bayahasanga y'ikinyarwanda no mu gifaransa nk'ibisanzwe nk'uko twatangiye tubivuga. Urakoze cyane Mushakamba, kandi tubibutse ko iki kiganiro tugiranye aya makuru tuvuze yakubiyemo barayasanga, bashobora kuyasanga ku Muco Wacu TV, bashobora kuyasanga no kuri Nuru ya Mashariki, barayasanga hombi. Yego. Urakoze cyane, yari amakuru yacu n'ikiganiro kirimo amakuru kibanda ku makuru ahari yo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 2024 ku mugoroba, mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro. Ubundi mu kinyarwanda cyiza ngo ijoro ribarwa nyuma ya saa 4 z'ijoro, ubundi ahandi ngo abari umugoroba. Yego. Urakoze cyane rero, ndagushimiye, udusuhurize kandi udutahirize abo muri Nuru ya Mashariki. Barakumva cyane rwose. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.